Bayede. Bayede. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Bayede. Bayede. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Undiyabo mshethasela ngothando bakamthaniya abanye behlasela ngama AK47 kanti uhlasela ngothando kwabakangwane ngangideni ikhalwa sengwafuma nonyaka kuhlasela ngothando phesheya komzimba bonke bomfeki benoJacob Zuma ukuthi bazovula amazolo umuntu omhlozi emva kwabo uNtamila babamkhiza sebethabala imali yavumbuka sebelemali adela uhloka uMandu wehlula abaphalasi lelo umkhuzo uphingelele ezikamthaniya zusemdala imhlazisa nomntwana uGideon ubuhle bezomhle emshabalala kwezomculo wanikela ngengoma abalamjaka ezinye izingwe zimabala amhlophe namnyama halala msheni indlela enhle kwenphesheya ukusela uphele uqozo ngempephe yasendulo sasukisibhexo ngebhisho baphela abantu umlilo siphezulu eThekwini eMountain yajuka yabopha ibandla kaDikleko kwabamhlophe belungu imphena mphela ingabe kabushokkhali hayi mvuke endlweni bayibhokhe ngeke yaziyavuma inyona bayibize ngengifesekoni intamba amyandiza qede ngamlamajoka zasali kunike samaphele bathi uThekwani nje ushunizulu kuduma adule ngabathaba yamjabhiso thebisibhuso lokhoso ananti yasedala elathempa ngibhekile lezindaba liyaxabanisa iyeke emthethwa isikhulile kabushokhali yokuqawula amazinyo ikhodi zawukhethela uphindaba ibhoda athulangwe ngicintwalo ngoma kwakwaqinile umkhaba ubasana kabushokhali abayibeka belibangisa kwengandlothofu ngoqeqoluncane lwensipho lwashiba ndlondina lazi lapho ezandleni sihluthi mabhawula ukwazemaphila mhlophe kwamadoda kwangayithintileyo lezulu hlala ithinta kwezamazana itechnology udokotela umfumbi inyangesela kuphikisa kwezephepha ehlelinyane kafede ngoba kanodrengu alazi langena lafukela minyana intaba zimbili zakheleleni ukukhawulana inganeko yabayithetheni nepitol bayifakele ekhanda ngoba sabukumile impondo wonakalelo khora osibabhulu sethokele kulidonsi afukastephula umntakabushokhali indida akubhala incwadi ebhalo arumbongwa wayifunda yaqedwenye ukubala umlabala babawubhale phansi konoyingile mabuza kwahlule kushisa utembe omuzi kudlala esabugcwala kwengwavuma sakwini $10,000 salikasangijuluka idolo sabhibhiselonda sehlula ababholofiti wehlulekile umzamo wenzalo kankulu wahlule kuzonda imali engamadayeni lukhozi lwakithi kwadikazi odibela inkonjana amabhulu atikaegazankulu nani magazankulu nizile kabushokhali ibhubesa ubingelenye ngomjojantaba zazamazama intaba zamagasa wabaleka umhlonishwa ushifgumede wanqamla ngasentshaneni uthe ngasentshaneni wajika amabombo wabhekisa buthondini ugcwaleleka bumagebu ugcwalele umfula egazankulu wadondolozela ngeshangana ugasa shamagazankulu ayibonile le ndaba nqopha mlandi yakithi kanodwengu ewucaphe ngojeqede omgodobeni uqasibeni wayibhadle komthikane bathi asiyivumi le ndaba ifohla amagume yakitaqethe omthandana iwafohle imali isibheke qede zanjaphi izihlwele wangalo bemntwana besiyakubo ngegidi kakethe omthandana yaqaqa kithondini olumahlikishikana ushaya ehlweleni mntakabhushikazi laphuma kwi-DF umgqomo kadoda umasipala ncwadi zaphuma uhlaphalala zathi umfanzi ukugubeze thabe kuletha imbozi kanongoma hlezebopha abantu bephuza bedayisa bamehlula ogwazi iphepha bejithele emgqonyeni nebelenezoncwadi nenkulumo phakathi zonibangela umkhuhlane isikhukazi esimatshwele ncwele esithengokufamela ngoba ukufamela uqaba uthisho okukhula bebhekuzulu umazulaza alambe adayise ngendodana yakhe kweliphesheya indoveda amathumba ngokunamalani washa nendwala iba wokosilabhilile asha amadamana amazi aqini indaba khona uyikhontineleza ngoyibhangane omahezi ubakabongumesi eyezakesombe yakhathekakithi emkhonjeni udla ngabezozokhoneza lobantshangase wayilanda inyoka ikontrole wazothi senjuju iyoncipha katikadidla abantu abenkosi washishiliza ngondwazi wohonku wabasengwaneni wayikhiphe yomnyatheliso uzungezondamase kwabakafaku lezoedyabibongakopewula bathi bakhe bavimbe ngesibhakela njengembosa abesi bavimbe nge-AK47 wena wendlovu ayedi wena wendlovu ayedi hlanganamakhosi Siyamthalela uZulu